וואו. הופה, נפילות. Sistem pertahanan udara Israel tampak kewalahan saat mencoba menangkal gelombang pertama serangan rudal Iran Jumat 13 Juni 2025. Serangan Iran dilancarkan sebagai balasan atas serangan Israel yang lebih dahulu menyasar sejumlah titik penting di Iran, termasuk fasilitas nuklir di Teheran. Dalam serangan balasan tersebut, Iran meluncurkan 100 pesawat tak berawak atau drone menuju sasaran di Israel. Berdasarkan rekaman yang diterima, sebuah rudal Iran melintas di dekat markas besar Kementerian Pertahanan Israel, menambah kepanikan dan kesulitan bagi pertahanan setempat. אימא'לה. זה היציאה עדי. וואי, זה נראה כמו זיקוקים. וואו, איזה יופי. וואו. הופה, נפילות. לא קרה כלום. אימא'לה.
ילד, מה זה? זה היציאה, עדי. וואי, זה נראה כמו זיקוקים. וואו, איזה יופי. אמא, לב, הנה, נופל. וואו. Oh my God. Opa. Nfiלות. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.